أزول نشوف يسكن غير سريدة كيني غير ميكرو غير اسمو جيسكا غير ولتنا تدولت يتولفهم سيدي داكا كل براسك السورة سريد سيزولو هكذا إذا نساوي غاف معيشتنا ديتسيلي نساو سيادتيني ولا دغا القديشات يشدن غير ودان غير السبور أبو يعني سورتو تربعة الدرس ودار هي المزينين ديال القبايل لا جوناس سبورتيف دو كابيين يفيد نساوي سواطاس يفير يعني تساوي سنتا نتسكو لوكازيون باش أول من كاين العقل باش هاد كي السوايم تربعتين تربعتي تحملن نحمل بليف تربعتنا لاجيسكا أنت من لا أما ذاتيني أما غندميغن يصبح لو قريتو على تكتميغن باش القضائيين هناك كاين عندما ونتفكا صواب باش هذا دوم غفايا كيلين غفايا ديبارون دي لاجيسكا غفايا نصفراح نيس غفايا يتقلقن يعني خاطر الفكرة الحوايج غير تقلقن نوض مع يومان ريفرون سنين بسر وسلم غاونا باش تصمور نرى هكا قارن دونك دوتين إبغا غاون تدوير دي نزويرة كينين ونينا كنصبرو في شي بوح باش كينين يما فكر بروسو مود باش كردنا الناس كينين ومن بعد تجبرو هذا تسولم سوطون وطون 0772 88 تساوي فايبر 87 هكا واحد من 5 على 10 دقائق أيضا فكاد أكوت بالبروبو جينيرال داجو غير وين الصوت السكين مثلا مدد نموت ديريكتمون صاجيات كامل السكين ترزان غير فرنسا ترزان زويرة جنيف تكون يلعب لاجيسكا تكون الدار باش هذاكون غير افيون عندها خدمن اجنسن يقوليت يعني تليت بدل على لا سيزون سبورتيف 2018-2019 أردين 16 17 واش يديرون دونك الوقت تاعي لاجيسكا هو تاعي سورتو في لا شامبيونز ليغ افريكان اللي لاجيسكا تديس اسواسكينيا تصير لاني نشوف غرواتين لا لو ستار العام ماذا كاين في زوج سطر من نوفمبر نهار 5 جويي ونظرنا باش كان ليسونسيال اداء ايمانيس تاع الدوله لاجيسكا هي زميلين الافيون عندهم التصريح ساعة إلى عام جديد يدو لاجيسكا وديالي ساعة إلى عام يس لو يتوسع نتظرا من بويت في السوال ماشي السكن العيود هي شو كان اللي هو الناسيون بلان كي يفون والساكنين وتعرض للسود ونوصل لاجيسكا في الناس زوار بوخنشوش كان اليوم دونك تعرضت في الناس يتساوي فيسبوك لاجيسكا كنا نتكلم ميولاركيين العابكيين بوخنشوش يطلب دي لاجيسكا باش يقولوا ينظم لاجيسكا لا ديريكسيون لاجيسكا كنا ياس اللي ما شاف اكل ساعه هذا تروح معنى ملك لي كونديسيون باش لي كونديسيون الى تربع في اليوم خاطر مازال يسوطون لاجيسكا الى هاد كان قانون باسكو سي لا نورم دونك فوالا باش نظهر وندم تبض 35 مازال ودي انا راه غنبيت انت تبعت ورايا روح بوكشوش
بغنشوش هكا تظلم باس يعني كويرنا باس المشاكل ومن اللي دس يدير واحد لاجيسكا يخلي يلعب مليح تقرا يبدا يدي بورفون كيما ومن بعد يروح على كل عفوا كيما نضربوا البروبليم ديال ديسيبلين اتسيتيرا ومن بعد يكون ظننت يلمو جايه ونوران كيفاش واسطين ومع الجهاز كان تقرا مثلا الانسان يبان له كاين لا كريستال اللي قام بالك الجهه تونس يروح لامين طالب جهه تونس واخد مع تاويل مي مازالوا ديفان على شكون المنصب انت تتبع في غورا يردو بوغنشوش من بعد ما تدخل للمقرن لاجيسكا او بالنظام او بالنظام بعد ولنا يتبعنا او في ولي ظني حمرون ولنا واحده زين السلوكيس يقض بروبلام فرانس لوفان او نقول ساعدوا النظام دونك يفرض شو المنصب لاجيسكا باللي طلب هذا يروح الى معنى لاجيسكا وفي ناس تبعت الدكتور يرمزين الأقوياء لاجيسكا دوليس سورتو عبارة عن un problème واش يدي يكاركو اوفيسيالمون يكرد يمير للضمن للبلاصه ديال الكابيتان كانت مميز نتسا ميلان بنسي الكابيتان ديال ليكيب ناس يكوسي عادي بارا دونك كاينين على حساب لاجيسكا كتب لنا دونك لاجيسكا تاع سبينيستوار toute ordinaire, voire banale, dans la vie du club au sujet du capitana. Donc, la GSK, donc la direction ne comprend pas non plus l'attitude du joueur Sadou qui demande de quitter le club en commençant par sécher apparemment le stock de viande puisqu'il n'était pas au rendez-vous à l'aéroport. Où il était Sadou, où il était de l'équipe ISN Avion. وأيكينين فايكينيش بود لا جي اس كا فوالا باش يقولنا لا جي اس كا le choix quant au capitana a été fait et donc à respecter dans le cadre de la profession et celui de la relation de travail liée à l'employeur à l'employé. Dans la maison cabine, on ne peut pas du tout se séparer du service de salut. Donc c'est clair et net. Bien au contraire, on s'attendait pas que ce dernier revienne à de meilleurs sentiments. Donc, هو اللي يكون لاجيسكا انك نكونين on ne pourra surtout pas donc dans le terme dans la maison cabine on ne veut pas du tout se séparer du service de salut. Bien au contraire, et on s'attendait vraiment à ce que ce dernier revienne à de meilleurs sentiments. Donc c'est clair qu'au plan officiel, la GSK تبويد تند يناديين غاف كنسال تكيين باش كان كل وين وضرا انا داك الشيء سوالي موبيليتي كنسال تكيين اسكو بوس ليكيب لا يلزم تستابيليزي شي سوالي ما دنا كان بلا ما خيما نقلق ليكيب كيمين ادنويس شي سوالي موبيليتي تسال اسكو بغا un joueur comme Sadou, c'est le terrain tennis de capitaine Brachouan Brainat, elle se sentait il y a l'ego de l'individu, est-ce que préparer un témoignage, est-ce que préparer un malin, ou tout en faisant, des choses pour une bonne s'il y a avec l'idée, qui se cache le باش التواليم ادوين مثلا غفايا كينيو دونك دوتيني الى سال وسكيني في فرا هذا التلاوت مثلا اتقيم يدي اكيد نصبر تمشي كينيو
أولي أكثر تصور الميكرو est ouvert maintenant ما تسولم خاصنا في الزكية on peut commencer donc تمسك بغشوش الناس الناس ساعدوا لا بريباراسيون الكيميائية اسكو تهزو بينا اسكو امش ولينا نبدا لدينا في فرنسا اسكو تهزو اليوم باش نضرب تبعون نخطين باش كان مثلا زمانيا تفوت فيها التصور شي يعاود تعرفيتي 36 بايبر باش خديت ساعات نطورو الادويه في النظام ولكن إبغي أتداول صور ورون مثلا أداول لو ميكرو est ouvert à vous. Voilà, en attendant des séjours dans le monde, واخيلا il y a un petit problème وشايل غير ما ينبني le Viber. Donc vous n'arrivez pas au صوت ما باش تسولم سولفتيين التدقيق هذا تشعلنا وتسوي قوة المال. الو 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 اسلك الزول سلامة ودي السوالان اخويا لاباس كيفاه والله صافا الحمد لله ودي السوالان السجر كما سكفو كملت بخو لا سما كتكمل صافا الله يرضيك الصبا كندير هكا صافا بوحرا بوحرا الحال طومي طومي هكا نقارن يفكك يضرب بها جيسبر كان يفكك يضرب بها وضرب ما تحضرت اللي يدي ضرن شي ملال وكذا سكون اسوسياسيون نعمل في ديار نروفو بالحقار باسكو شي بريفيك بوسيبل بالحقار والله بالحقار وغادي الحقار هذا با سا باسي بيان صراحه سي دوماج سي دوماج نعم سي دوماج هذا نحكوا شويه لا سي دوماج لا سي دوماج فريمون سي دوماج هذا الشيء ماكسيموم بوسيبل سمسني غادي شغل سي هذا معليش هذا افريد النظام الى جوستومون سي لوكازيون كون يدير لنا يدنا وإذا غادي توالين غادي يتسلن فيش كان حضرتي اللي كان عندها دير زغور شريك ملال عندك مضبر الله كيسكا il faut penser à nous envoyer des photos Viber ou dernier غادي تسولنا غادي تحكم شي طوح فوالا جي زامي كيتحطوا فينا دونك كاليميرا سينا كنا في لي زونفورماسيون كومون سا سباس فيها شي عيد كان النيميرو نصنينا تنسيولا يا با بروبليم فوالا تسولين فاسو انا واحد راسي قلت حضرنا لنا قلت حضرنا فوالا كنا اكزاكت باش لنا بعد
ساقينا تجرب وين كان دخل الباص كان الفيسبوك وين تبع مليح فيسبوك خاطر ما تفارق باسكو voilà n'importe quel sujet mais par exemple les formations politiques يقرا sincèrement des mauvaises formations oui يقرا تسمى l'officiel وكنت تمنى تروح تجرا كاين ديالك oui 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 دونك الا كتقرا لا سيرش اوفيسيال يلاه مي فيسبوك لي بريمير طوني بصح تفارق يقرا ولا تعقل غير ما تبغى راه صوتك مليح الا غتعقل الشيطان الا غتنوض لا في البريمير طوني بصح تصل هكا فوالا تنوض الصوين مانيك سي بون كاين ولكن سلاكين فوالا دونك ناك لي بوليميك وكيقدر انا هكا انا داير حوايج يقول لا ما شويه ديماري ديجا دي جوار هذا ويبغى لي يقيم الله عارف ليش ولا ساعدوا كسنا ساينات الدور اي جوستومون اسكو لا ديريكسيون اسكو زين 16 اسكو لونترينور زروره انا جو بونس با لا ديريكسيون تسمى هذا شكمني ما نسالون مون افي صا الراي فهاد الجوله دونك لونترينور اون كيك سورت الراي وانا دابري ما اناليزت نتوى لا ديريكسيون جو بونس با تشكم شغل من كذا الكابيتان باش استقصد لك شويه تقنع ناتشي ورا ما دانس كتقصد باري ما يلوش شوارنا يعرس ويجو نقطع لا بيان سور تي قصدك كوميم شي طوح نقطع مليح هكا لا كوميم تي قصدك شويه لي زيكسكيزنا لي ريزون اذا تقصد ما كان هكا نجرلون دي نات قلاص طردي وايو ياك اون في با كنت كاك شغل كاك ديناتي لا تجري انا يقيم كندريناتي لا كنت شويه يلا دينا صح برتا ترد لا بريسيو فينا ترى كيف تخبط ما كان ودي جوار كيما قرا كاينين واش مزيو ندي جوار سانسيرمون زاهن الين دي كان زكي غورنا تكريكي ملي زاني عدنا نغال تلعب داريكا سدار ونستنى والله بس كيما كرا كان يسرحي وانا ديوان ويعطي مغارن كاك ناس هذه اللي ربي وقرويتها ديجا الكومباين سيلا ديجا كل هذا الشيء يتقلق مليح عرفتي كذا وكما القايد تسمى تيكي كلا سونكسيون ديال اسبارس وقالك مازال نروح نبات دونك كنت فان تاريخي كذا سي ديفيسيل شي طوا لا سونكسيون لا سونكسيون تقول بلي انت تقارن في هذا ارتيكل كذا زراتي ولا عاود وين داول في السيت لا ليغ فوتبول كاتي توالي داك النظام أرانتي سمكتانتي باللي شريف ملال عرامة سويدح ils sont donc infligés les sanctions on a 2 ans تسمى اللي لكن ولا شوك مازال الوقت اللي نتراجعوا جوستومون الوقت اللي نتراجعوا باش اغيدنين الوند الركورني لا الفوتبول تعاود السوفود سمكتات باللي هي 2 ans de suspension pour ملال وكنت سولح الولاد أعلامها كنت سولح وديرني 1 مليون دينار d'amende وسمكتات كويت لا دات ديتي le 10 juin 2019 plus la disqualification de 3 points pour l'équipe. Voilà, donc c'était... Voilà. Voilà, les priorités تشيكا كان الزمر وين نوقف وين تجيك والله بالورك ناس داني ربي فرما هذه دولي سبونسر هذه يخدم ليكيب هذه ناخذ كذا كذا طريقه هذا البيبليك فرما سانسيرمون لا سي برافو فيتير كابون كاين باش يتصرف كذا كذا والله ماشي يوسع
تسمو لي حنا ونا كرا نقص نقلا نخلق المشاكل سيكا نكوينا شوارو اي بلي زادت الحوايج تمرار زيني لا الضمون ديال جوار سيكا كاوين سيكا ونصاب البريال ما جوارك ديني كلام شافوا شاور قال لي تصب الصوتي كمال سالي الصوتي وي وي انا فوالا انا دونك لا في باريوريتيك زوار نكون زوار لي بوليميك ما يقدون مقرا واش ما يقدون جانا يتساوي الدرس ما يقد زارك لقاز ديالو نيت كان كمال وين دينا بوكوفون وتسين راك راه الميور هذاك العالي اللي كيف بوكوفون كيف سيدي عايش نو 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 اقفو صافي لونطو ياك الطفر عليك ناس والله ما الطفر فيا باسكو داك ديالنا المدينين ديالنا كيسكنونا بريدي دوستان جينا كنيو صافا ندهني راه تيدير وين خليها اللي راي مي با ماشي داك تلعب وسط ساوره تلعب كزرب برانيا دونك المهم فرصه ما الا كان يفول سينيالي فوالا ما يجوا راه تلاقي العالي لا سي سور سي سور اوكازيون دون بارلي كذا كاينين بالك عندنا نصوب الاولى قبل ما جيس باش رحنا توالينا بيان سور باسكو سي فري يخدم لا بروسبكسيون لا بروسبكسيون تقول هي كاينين اون كروند بروسبكسيون مي لا بروسبكسيون الحقيقه تخدم كل الناس ما الا ينون فتح حد وراش كيلعب مليح يتبعوني مخالف تموت الخبايا سي سور انتيريسون تي دي سينياليون فوالا سي سور سي سور باسكو مسالي لي ريبريزونتي سندك ساني ونك سنات لي كونتاكت ديس بيرمانون يزرين تو ونسي حمرون سي بون رجلين نورمالمون سي رجل باسكو دو خمارة نورمالمون سي بون ان شاء الله سي بون voilà c'est la polémique c'est la période c'est les réseaux sociaux qui fait le buzz الحوايج لا ديريكسيون خاص لا ديريكسيون عام سيرفون الحوايج ستان بونجوار سي فري كل عليك جاجر يعني ولا ناقد نشكل ما يقدر شوالي فاتر كان لي سيبورتر ترانكيل باسكو تصديق فيك ترى لا كظلم بلي سي با فاسيل فهموا دونك هذا وحدك جات تسال ديسورن شا فاش جي بروميناك تزرام بالي وكرر سيناك تسونا كنا ترى لي زونفورماسيون هي با بروبليم تاعها تلمير صح كنا نربي تلمير تاشي صح كمان يسولن يسولن دونك نتكمل مبانا ديال السيول مراتي تسوالي تستفيد تبستاون لاجي اسكان عندها ارزان غير تمام جونيف كتكون السين الروحان اما الو 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 او لا كونيكسيون لا كونيكسيون اللي تاع البروبليم واخيلا ها هزوي لا جي با بروبليم لا شو انيوا غالس كاين الجزائر الجزائر لا ما كيهرسش ما كيتسير الصباح ايوا كاين لها انا يعني بروبليم توجور نو هكا قلت سي بون وديك سا كونتينيو كوم سا هي صح مسير الخير في اللون يعني بعدا الخير لا سلام voilà sur le je viens de rentrer voilà le titre باللي بوخنشوش Sadou apparemment رحنا على افيون hein oui bon بوخنشوش c'est clair نظرة شوغا et Sadou c'est pour l'histoire du capitaine absolument
سي با نورمال صح والله. وكي ماشي وكي شغل لاعب برا شوكي سي با نورمال. واه ماشي كثير. وترى ماشي pour un truc de capitaine. Et ça, c'est un employé de la GSK, Caméra. Eh ben, tu es un employé de l'entreprise. من كان هكا يعني ما كان خصنا صاليرنين هيك نعمل لو راست سي تو كي دي سي لا ديريكسيون سي لونترينور كي ديسيد سي كابيتان مي با كابيتان يعني سي مون افي بوكا في العلم كيفاش العقليه كيفاش non c'est bien autre chose la fin et puis alors je trouve que c'est bas comme niveau les professionnels. C'est pas ça. On a vu ailleurs des grands joueurs, des capitaines, il y aura le capitaine, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a l'équipe, elle prévoit 2 ou 3 capitaines parce qu'on mérite le capitanat, on mérite الناس اللي نتقيم في الشمس. C'est clair là. Il paraît que parmi les 3 désignés, Ntouti Kera, c'est un peu. Ça peut le changer. Bon, ça paraît un peu bizarre, Oui. mais après régler le problème, c'est maintenant. Il faut que les choses soient claires, mais le vraiment يقين. سنين انتخاب. Oui. الكاميرا. Oui. بالك انت فهمي سكاكيه. بالك فهمي سكاكيه. Oui, mais on ne peut pas comprendre autrement. Il a fait tout ça même. Si tu as un problème avec ton employeur, est-ce qu'il y a un employé il a fait tout ça? Oui. بعد la raison elle est convaincante, mais voilà. Mais là fini c'est qui voilà. La direction, on n'a rien contre toi. Allô. تروح لا كونيكسيون هذيك تروح لي قال شي طاح لا كونيكسيون. Donc vraiment mais j'ai vu des machines la direction le monsieur qui a suffisamment de problèmes pour gérer l'équipe aquí. N'importe quoi, n'importe qui dit n'importe quoi. Tout est mal. Merci. وكي قاعد نقبلي ويعطيه الصحه يدي دي شونس كوريكت اللي كوريكت يعني يدي دي شونس كوريكت الا صاحبي وتولي على الكومونتير سي با سيريو سي با بوسيبل سا بون ما كاين اللي يكون قلبها انا ثاني يرول لك وارن حط في زوج كنصحاب لا كابيتي والله وارن وارن on va devenir ingérable on est ingérable ولاش كون نصرون subhanallah, c'est qu'il est vu. Il y a des gens qui parlent de, je sais pas, ils ont de s'occuper du projet. Mais ils sont fichés le projet. Et l'autre, là, j'ai le projet. Et m'a dit l'année finie, réponds-moi. Le projet. Avec l'ancienne direction, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas critiquer les gens, nous gagnent. Mais qui nous connaissent, moi je sais que c'est un projet. Mais la GSK, on avait les autres clubs en Algérie, on n'avait pas cette histoire. Il n'y avait pas de projet. C'est bon, il a révolutionné le club. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Il faut pas dire c'est quelqu'un qui est derrière lui, qui est gaoun, c'est sûr. لكن c'est lui qui est à l'origine de toute cette amélioration. C'est pas un petit واحد آخر. Il va donner ثاني نروح نسمع la fédération نعرف les joueurs نعرف les joueurs أكيد نوا كي قاعدين نقبليو
Mais les bouts de Moustaha Nafini Charm ou Kim Zayed, c'est pas la GSK qui va jouer avec des gamins, mais les bouts de qui ils sont vieux, mais je le vois. Il faut. Wallah, je le plains, je le plains. Il y a un des arbis, parce que noir, le noir, ما تشككي سبحان الله وين ما يلو زمرن يستنخيص هاد يروح هاد الداوي ما يعرفنا كاين ناس الداوي اللي يزيد كاين ناس اكسيتيرا هاد يروح يطفن كنس لكن باطل سي با لا بان الهضره باطل un chômeur c'est un bonhomme qui n'a pas le sou qui n'est même pas capable d'acheter le billet باش يديك الشمار شطات هذا السكرتير tout l'équipe tout le staff الوهايم وكل الوهايم pas possible mais la il faut que les gens restent les pieds sur terre alors الغاشة سلاح النسن ok c'est pas mal tout ça mais c'est des opinions ça c'est pas une opinion donne des arguments des arguments venons ماشي لا هدو يسهل هدو ناس مش بغانا تسرق له حاجه دخلت الزلمه تسرق له نيمه بلا فلوس مي راه بنفشتيني ماشي سمحي لي والله شويه نرفي يعني سي با هكا يبقى على خير فجر ويا ميرسي متسوق ميرسي تسويل وضع السيول خلا تريد تسويل ولا من تسويل بعد خنفوش ومن بعد حكاية جميل دونك نتسويل مادام شو كان تفهم معايا ودي تسويل آخر هذا تسويل فايبر سيبوبلي تولي رابح لك يسوي تسويل هذاك ودي تفارق توت مليح وجمي راك يساعدك جو سوي ديزولي تولي كي نتسوى tu insistes sur la ligne إلا غتسوى فايبر باش غادي تسولو باش يكون ديفون الصوت أكن وهذا فوالا je tiens à préciser voilà أزول الو صافي الزعما صافا ولا صافا كشتي صافا صافا الحمد لله الحمد لله نودي السوالف كمال ذي الليل توجور كمال ذي الليل لا سلمك يسلمك زي سعيد وهكذا دينا ميكروني ساكي شويه كان وي وميكروني مي تهضر نسلا راه مليح هكا ثوري التليفون سلايد مي الانترنت تسلا راه مليح سلا دي تصفارة لا مي تصفى درو زري عارة درو قلنا كتسول على التليفون سي تقاضت مي لا واش تقاضت واخا لا يتصفى معليش يمكن مرني كي لا ما سلايد توري التليفون سلايد مي الانترنت تسلا داكور اون با فيريفيي دو توت فاسون سي فري يتبين شويه مي بعيد بالصحيح دونك نهار شويه كان نصيني بصح ديت مي لوش اتقال كلشي تروح يا راجل داس سورتي دقيقه كان دقيقه جدي رومبلاسي هنا كاينين هي باسكو سي كيلك زوتي تسوين نورمالمون أزري عارف أنا قلنا التليفون نورمالمون يتسبوت الو هكا يتسبوت نورمالمون بيان با جيسبير كمل انا سولت فينا هنا في الذاكره كيف سمي كيف جيسكا نخلع شي طاح والله لا نخلع بون شنو وانا مي راح هذه سال ربي فلاس باقي فناسي انا نعفس الشطوح ولا ونا مي كمل ثلاث ساعدو فرانشمون ساكرين مي ابري فوالا سي جياسكا دو فاسون كني الجامعه مقران
هذيك شبيونه دفاع ولاش وين يتغمنا فينا ام دوني سقيت اللي رزق ولا شيء على كل حال ساعدو يقدر شويه مي هذا انت ما الا نغاض الصح في كسنات البراسارني الكابيتان جو بونس كو يخص شطوح لاتيتود قد يطفى كي تخص شويه لونترينور يديسيدي كيكس ديالو شي لاباس نورمالمون شي لاباس نعطي سي محسن اي نورمالمون سي سا الفوت نورمالمون سي كوا الفوت personnellement comment je vois les choses je vois les choses c'est que même si elle seule il faut le préparer ماشي كان décider تكسط voilà il faut le préparer à mon avis s'il est bien préparé c'est bon s'il n'est pas bien préparé c'est un problème il va réussir il va réagir parce que il y a l'ego ça كنت l'ego centrisme qui ننسى بنادم ما كيساعد يولد يحب سيماني تفهم هذاك النظام il va mal comprendre s'il est bien préparé il n'y a pas de problème voilà دار وقت انت فاكي بزاف مي كمان او بوان كو لا فارا نو سي فو اوري اسمي لاعب دابخ كمان ما فا الجو لاعب غير صافي سا با الا قاد لعبها ابري غادي في الحال غادي تو بوان كو غادي يحبس لي زونطرينمون غادي يروح يتو سي هالوسينون سي با نورمال ابري شفي داكور كان هاد داك كيوي مي ابري دي زعب دقيقه اذا كان هذا تسوى ما كاين ساكي زعف ديك تمطو ديك غير صباح غير تصاحب هكا pas au point où se donnera pour le stage d'avion quand même c'est important يعني سعدو ذا قبايلي الله يبارك ذا قتيش العادي الارض حمله كاين وركاز الارض حمله مي دوماج دو فاسون ان دو بيرتو 10 روتروفي كي قارني روميان ذاكيني هذه راهي هو دا في صافي نيرارا سي بارا فان مي تصاحب الحال انت كي ممكن يثرى دو فاسون لعيبه ذاك ناقم دو فاسون ولا شي شيء في الدراري قارناك سامح اون ميد لا بريسيون على جياسكا ليسي ترونكيل لا جيا ولا شو كنت راه شي نخدم اون بو ريان فير هضر سامس مي ولكن دايني فوحني تو ولا جا بدرا اما نتدون نلحون كفريدنسون الستاف تكنيكا يتسدو لي زونطرينور لا كلشي لا الحمد لله هضرنا قلنا دنقزنا واش شاد دوك ني زيكورات نحكي شي طاح زيك اسمي نسيبورتي اسمي لا ثمورتك اسمي لا شيوجن وي والله ما زرنا هاد السمانه كامل ممكن هو يخدم ويدعي شغلي ساق قصار حازون بدب الا الماتش حقنا ولا شو كون دوقا كل ما انا شي ونزرا كل شي طر صح ونتحوز امام نكون نتفرج هذاك الشم ليكيب باش نصفق نتفرج هذا وين اللي بيت فوالا توت لا سمان ونتحوس راه نزرا شي طر مثل يوثل حاجات يعني زيك il y a une stabilité dans l'équipe quand même هذا يدينا اسمي يلعب دالي رشيد يلعب ميد اسمي راروطات الى جيسكا ماشي يفرر داينا تتزنزن يقيم توجور سي صح يلعب باريس ساكن يلعب في الاربعه ساكن يلعب وين تسقى عندنا ترحم ربك سي دي جوار نحمليثن وين ليكيب بور نو دونك نكون ونسال السوسي ني اتزنزن دربحني دري من غنوايض تبدلنا كان نكون نسعى ليكيبتيك حفظت مره نظره ليكيب اللي بالك هذيك شميون رومبلاسون هذه فا شنو فا سي تو نعم بليسير يفا يت رومبلاسي بار ان جوار نظن دونك يا لا ستابيليتي
تني ومن بعد لاتاشمون على جي اس كمير ايتي تري فور اللي راجل تري فور تورا فوالا. مي ثورة خطي ثورة ديك لعب مليح وبا تدوموندين تونسنا الماروكنا ناض قلنا بقى على خير. يا ان كاسور ايه ثورة شغل سي الماركتينغ الكوميرس فوالا. على كل حال تبدلت الصوت ما تمزي على كل حال زيك ولاش الانترنت ولا الانترنت وي مي كي نشوفها دينا فاصون نهضر ناقم ولا جا بدلت وذيك نتكريتيكين يعني كي يدنا صح لي بروبليم ما كاينش بير الغاشي اللي دخل وي لي بروبليم ما كيطرونا كازورا باسكو شغل تفاق دي زانفورماسيون بعد وذيك نتا ريبوندي دو لاباج ديال اوفيسيال جاسكا صافي فهموا الصوالح ما كان تحسيس ناس صافي شغل ما كنتوش انت شويه نورمالمون الا قالوا كنسنوا شغل سن يلاه وساعات دابا ابري مي تبوظ 100 سكواس تخمض الصوالح ما الا الباركور بيان صافا مي وقت ما الباركور لينا دزنا ولا شحال شوف هذا هضرنا تشوفوا لي زانفورماسيون بعد الصوالح لانطوكس ومن بعد الصوالح الصح خسر خسر هذا الدفكار بالخير فوالا ان شاء الله تنمرتي الدفكار بوساني قرزني جياسكا صحيت تنمرتي صحيح تمدي انا ربي صحاب على خير صحاب ميرسي دخلنا كان بتيت ميزو بوان في التوب شات الى قلنا ثم تسقارن اكسل امستون بلوكيات pour 300 secondes. Il y a un outil de bloqué pour 300 secondes. Les messages uniques qui sont pratiquement supprimés. Parce que الشمط ديالها هو القلنا ثلا هذا تنقبي لها même les top chat je surveille un petit peu وين ولي غيبويد يروال un gros mot un mot déplacé vis-à-vis d'une communauté نغينات وتنقبل لها donc اك بلوكي pour le moment bloqué pour pour 300 secondes mais ça peut être un blocage de plusieurs jours بالك définitif. Alors, c'est vrai, تسوي د الحوايج د العالي تسوي عند بون كومونتير مي تسويعين سكشمط ديال والدينا ويعجبها راه باسكو سي اون كاستيون امتش كتفضل تماتن وإلا قرا كاينين وتنقبل راه دونك سي بور سا ميم لي توب شات je dois exercer la modération, c'est ce qu'on appelle la modération. La censure, c'est la modération. La modération, c'est que يوني حماقنا يحمى بزاف إلا قد تقدر تهضر وفريد يفين نهضر أديني يراول ديريت دونك دلوقتي كنبغي غتديني داكيني غاف أكسل أميستون بلوكي لي ميساجينيك باسكو تستخدم ديك بوالن وإلا قنا هذا ديلين لو إذا دي سوالن تساوي وتسوى لنا السفايبر سام بوز ان بروبليم ونسل غير مليح الصوت نون دونك سا نو بوز بروبليم باش نكون نساعد دونك ماذا بيا هاد السيولم تساوي الفايبر دايور انسيي انوي غادي سوالن اكاكي. الو الو لا سلامة صافا الحمد لله مي ما تسوال سفايبر يا خير يا خويا انا على كل حال الجيروا ايه ما يمكن نسلا راه عيط بالفايبر سي ولاد الفايبر عيطنا بالفايبر بصح هذا ما نسمعوش مليح فوالا صح هيا بسلامة voilà parce que mais sur le Survivor on peut l'écouter sinon ou سنسلا راه دايرها خدمة maximum le son بالك كي قلتو راه بالك سنسل je fais les réglages nécessaires هادي سيول Survivor وفانا دي سيول غادي سيول Survivor et il peut s'exprimer sans problème. فوالا دلوقتي يبغي تيديني اصور ون ما تبغى مدد تسولم
الساكن كنا تولي صافا تقوم شويه صافي بليزير دو فو فوار اكوس ترزم دردكيني فوالا. الو الو الزول هذا محمد الزول على السلامة. انا وكي وقد ربي لاباس رشيد ها عفوا لا سلامك يا عكاش. الله يسلمك يا دمح لا على سلامك باس ايه صافا الحمد الله لله. يسلمك راجل كان السيوله غير واكي الصباح السوالد وساري غانا. يا ربح يا ربح الو وعليكم السلام. لو كان هاد السيوله فايبر هي خير وكاين السلاره مليحه كاكيا وكاين السلاره مليح سيوله فايبر. اودي سلاره بون لا سي بون ما نسمعش وكاين سلاره مليح. كمل وليك دونك شعبان شابان إيه. اوكي نغاكي سعدو هذا شو ذا بروبليم اكزاكتومون جو با بيان كومبري يعني ولا شو غير باسكو il y a un problème دا غنساعدو Il y a un problème, paraît-il, il l'entraîneur il désigne ولا يلين كابيتان يمر اللاعبين وفي دي سيكارا يخدم ثلاثة نتسا ويساودي كارا ثلاثة نيو يغاضي الحال انت بولوي بالك يفهم باللي تبغى نو تبغى ناري لا جيسكا بغانا تبوسين فير لا صوتينا مي اثن ويرزارا باش هادي وقم ويرزارا امتي سقارن باش يدو غير افيون باش روح الساكنين لايروبور ني سي با بريزونتي باريتي فاكيني دابري لا جيسكا اوفيسيالمون كي تدبوي لا جيسكا سي مالورو سي مالورو فوالا. ايه هذا ما ليس لي بغيت يقول لك تضرب الشغل ديال باسكو لو ساتوري صح سي لو ساتور خاطر انت راه ما الا فريمون بدان روحوا جوار السي انت راه ما بقيتش نهضر انا الله يخليك شو سولنا وانا ثورا ولا شو ثورا وانا ما كاين ستانو ايفالمون يروح انا غيقيم بصح انت ما راه ثورا ما ثاو ما يوض الستاف تكنيك توش محسوب انت النوايو باسكو داغ ليكيب كي غاصه تلعب لا ليغ دي شامبيون بصح انت فيكتيف لا سيزون كاع دانيس واش يبغى نلعب لا ليغ دي شامبيون هذا وي جا قارا داغ ما الستاف تكنيك لا ما لا ديريكسيون اللي قارا تنكر الخير نسن وي ابسوليوم كيما ملي نخدم بريتو لا جياسكا سي بور تو الموند سي بور تو لي ماشي كان القبايل ياكو كذاك يحمل الجياسكا بصح انا لا ولا لي خاطر انت راه ماس شريف من العال سي فري يحمل الجياسكا يروح على كل حال الحمارين كيحمل الجياسكا يروح نسكنو انا في الجياسكا كيفاش بان حمل الجياسكا دينا غاطيه صح بصح انت ماشي لغايت في جياسكا يروح ديال في جياسكا غادي يسخسر ويجا قارا وي فهمت وي il doit se redresser les fausses déclarations كي يخدم لا بوليتيك يخدم زياده ليكسي اكسيسيفمون سيرت لا بوليتيك اللي ديك كلشي بصح كل حاجه تسالا ليميت l'intérêt de la GSK est avant tout avant les supporters avant parce que la GSK on est même déjà c'est de la politique بلا ما نكش ندير لي ديتاي كان كي سوبرفيسيالمون ثورا ما الا فريمون غادي نبدا نسال المشاكل ثورا بارتي راه زيرو انه غير فاز ديبار ديجا لا ستابيليتي سي الستاف يروح دو ماني سي با كراف روح نوليات سي با كراف ومن بعد غادي نسيت تروح لجوار هاد المغالطه هذا لو بوين دو ديبار ومن بعد ما طلعت في لا كوب دافريك سوا شارع ثقافه جات في المغالطه وي ما راه يوضن جديد انا كنت في لا كوب دافريك بس كل شيء يروح هذا يروح الشامبيون هذا يروح هذا يروح تروح لا كوب هذا تروح لا ليغ دي شامبيون بعد دارني لونترينور هذا ديميسيون هذا يروح ثاني انه غير ما ليبوك اللي حنا شي سي مالورو والله سي مالورو يعني هذا في هذا الفتره كي دينا سيدي تيونا مسعدو يخدم ان تري بون باركور صاد لي كادر دو ليكيب il faut les respecter كي قلت له حدوني même dans une entreprise tu as les cadres محسوبين les vrais cadres il faut les respecter لكن غير وي كمون افي تكسي وتقيم تكسي
وي ولا ماشي محسوب انت تخدم كنفغان ماشي تخدم كنفغان نو لكن الا اللي شو نو بصحين يقم كل يوم كان نسرس دكم كانيس كي قلت له حدونيس يفو اتر جوست ولا ما كاين استدير il a démontré ses compétences, même sur le plan disciplinaire, sur le plan de كل شيء. C'est un très bon joueur. صح absolument. C'est كان كي كابيتان خرصوم الى ديزيني طروان في دي السدايره سي مالور. Il faut l'entraîneur il doit expliquer pourquoi. Oui. Il n'est pas beau la couleur, je ne sais pas, il peut de تسنى même pas. كيف يدير كلش دونك كيف كيس لا كارت بلونش انا ناخذ ما كان يبغى لا نورمال ما يبضد وتني السيناريو اللي جوارا ويقيم راه ميم با يدسنا ويبدا لا بروميير سيمان يبدا غني نو يبدا وي كاين تيكسي وافك نتواجه غير بيرتيربي الجروب ومن بعد نبداو وي Problème de connexion, c'est un problème de connexion, j'espère de douane. Il y a un problème de connexion. On attend, et on attend. Ça vous dit, c'est où? Allô? يخشى سؤال التكتيك ليش شغل يخشى سؤال التكتيك. همي؟ خشيني تكتيك يمكن السؤال. بتاعدونا. اش قرا خشينا سكيل زمر غد في التكتيك. زعما غد في لوبينيون هناك فكيرتيد وتسليط راه كان فكيرتيد وتزيد تسليط راه كان بون هاد سيدي نعاود معليش كاين كم كيتوالي تمثلت مي ما تكون يونا هذا السيد عاوده انا متفاهم مليح كاين بور موا ساعدو ميم تكسن كابيتان décider d'être un capitaine, il n'y a pas de problème. Il faut le préparer, il faut lui justifier et lui expliquer. Quand même, c'est un jeune garçon, il est sage, il est tranquille, très discipliné, il يخدم bien, il a GSK. Donc, eu égard à الحوايج كاينين, il faut le respecter. Il a même تقصد il a une manière باش تقصد هذه هي j'aurais voulu par exemple puisque le vélo doit aller nommer 3 ودي سكاره ديك وين تسقارن دونك وتي سكاره نورمالمون او موان في دي سكيه ومن بعد يخدم البرينسيبال هيومن هكا انت سينيك تشيلو اون دوزيام بوزيسيون اون تروازيام بوزيسيون ومن بعد ما ديال لا براتيك تيولي ما يولى الا غادي يقيم سينو تيكس مي ما يولى الا خد انت يوغان كابيتان اون شيف هادي تفد انت سي كوم سا مي كان يروح هكا دينا نودينا انا كثوره وزرغاره داك الشيء تيدينا انا وياه يروح يقم يروح يظلي تم يكسب ولا قرا الو السلام عليكم. لا سلامة غنيوة. السلام اخويا واش راك لاباس؟ صباح الحمد لله. والله الحمد لله لاباس خويا. انا على كل حال الجيروا من الجزائر. لا سلامة. شكون من فضلك؟ اسمني عبد القادر. عبد القادر مرحبا عبد القادر. لا سلامة. على كل حال حبيت نلمد واحد لا بتيت كيسيون برك. dire quelque chose à un joueur, il faut le préparer psychologiquement. Voilà, oui. Donc un joueur, عندكم الله يبارك لي joueurs ils ont fait une saison الله يبارك. Absolument. saison تاع جياسكا العام اللي فات ما شاء الله. هذا parle du capitaine Saadou. Oui. Avant de faire quelque chose, il faut lui demander psychologique. Oui. Je vais te remplacer avec un autre capitaine. C'est ça. Oui. Oui. Il faut pas l'humilier. Absolument. Puis on est pour la JSK et c'est le fils de la JSK, c'est un Kabyle pur. Oui. Il aime la JSK. قال محمد قال هو بن شريفه c'est un vétéran غير يعطيها له معليش. Oui. C'est pas un problème. Mais pour le faire sortir بالباب الصغيره هذيك ça se fait pas.
ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Dire انت يا عام وانت كابيتان كان العام هذا non tu n'es pas capitaine, il accepte قال je donne un joueur plus âgé que toi. معليش c'est pas un problème. Capitaine c'est rien. Un homme يكون جونتي عاقل سي تو هذا ما كان ما عندوش يعني وي فهمت. على كل حال il a été mal préparé غدتو عمره سي نورمال. هذه ما كاش انا واحد تغدني عام وانا نضرب ولا عامين وانا نضرب معاكم ولا 3 سنين مع كابيتان ديكيب مع الاخر نخرج من لا بتيت بورت ايميلي devant les joueurs devant la presse devant tout le monde. Bien le préparer parce que تحب ولا تكره c'est un bon joueur. C'est un vrai accent. La vie تاعي. C'est normal on respecte votre avis, il n'y a pas de problème. يعطيك الصحة. درك هذيك باش يقول باللي يقول ما يغيدوش الحال ولا هذه ما كاش منها كاع. Je ne sais pas. أنا في ancien joueur. J'ai joué في 82 la Coupe d'Algérie في la DNC. لعبنا كونتر لكن la Coupe d'Algérie à l'époque là on s'est joué نعرف هذا الموفمون نعرف هذا لي تريك تاع الفوتبول كاع. وي تري بيان. درك فهمت. درك الإنسان كي يخرج من باب الصغيره هكذا كلشي يحس روحو. صافي مال يا كوتي صافي مال اونفير لي بور تاع جي اس كا ولاد القبائل الحراره تاع الصح ولا اونفير لي جوار يحس روحو صغير. صافي مال بيان سور لوجيك. En tous les cas, tu mets le premier, c'est Ben Cherifa. Le deuxième, c'est Haddadi. اللي فات لي حط جي اس كما دارهم شامبيونا الى ماركي لو بوت. التروازيام سي عمر لي بلي جان سي با سا سي با هادي دوات. عيب كبير. معليش. Ça va tuer le groupe comme ça. Espérons que ça va s'allonger وخلاص معليش. Il a raté le départ. Il est en train de nager sur le sable ماشي في البحر يعوم في الرمل. معليش. Merci. C'est mon avis. Oui, merci pour votre. Il ne faut pas perdre un grand joueur. Stopper Saad. وليد جياسكا يتبحروا ماشي مليح. طيب. هذا ما كان. تنمير merci beaucoup. Merci mon frère. Ça c'est pour le bien de l'équipe et pour le bien de tout le monde. bah ça merci. Au plaisir. بسلامة. Merci. Merci pour avoir participé. Voilà, c'est un ancien joueur, il a exprimé, donc il y a un sentiment quand même, voilà, qui... Allô. سمح لي معليش وليد الساولين تكوبيها. تكوبيها سنويكي دي الساولين ومن بعد نكون يصالون بوز بروبليم. نورمال دي الساوليه وندير فاش تساول سفايبر ما دي الساوليه وندير الموبيلات معليش تبيرتوربي لا. كمل اوليك يا شاب. اوليك ذا مقران ناك ديك الشكل انا تهضر الصحه هذا شاد كاين والله هذا الخوف شويه داغني ما لا ما لا لي بتي بروبليم كي سا امبليفي داغني فهمت. وي non il faut pas من لا جو سي با بوركوا يعني ديجا انت جديد مازال يسر كذا ريماني سي لا بين ان اون دمي سي تو دونك il doit mettre les pieds sur terre. وي il doit mettre les pieds sur terre سينو ماشي كان باسكو ماشي نتسقتو هذا نتسامي لا سيم سي ريسبونسابيلتي جاسكي ديجا سيدر القرا حنا جامس بالسيف دونك هذيك ماسكي كاع افيك لي بروبليم كي خدام انت لي زانستونس لوكال ماذا لا كوميسيون ديسيبلين ماذا وياغني كلها لي جوار البوبليك يعني لي سيبورتير جاسكا يعني صراحه دروجان جاسكا تو لا كريز داغنا ما كنت جمالات دونجي دون اون كريز يوار باش تسري. Il faut éviter justement ça, c'est pour ça نكون. Mais pourquoi يهضر راه دي جوار سي قضيه هضر يسمى صغيره كاين في خص كيف يخدم ديوان الكومونتير يقدر يخدم فورماسيون دو مانجمنت بسيكولوجي انا لا ماشي كي سي دي بروفيسور سي دي جوار في كان دي لاجياس كذا راهو تمورث الا قضى يهضر شوط رواقي باش طاو الداريه وانا باش تكسب البراسار
qui a tout donné pour باش كتكلاسي كذا la deuxième قربت même championnat c'est-à-dire il a nargué ملكين نفهم لكم il a nargué كي كسب البراسار subitement كي ومثلا يخدموا الكومونتير سب الناس من ديال الصالح c'est pas normal. Non, on reste dans l'officiel. Non, on reste dans l'officiel. Officiellement, la GSK, elle a réagi. Le choix, elle ne comprend pas l'attitude du joueur Saadou qui demande de quitter le club en commençant par sécher le stage d'avion puisqu'il n'était pas au rendez-vous à l'aéroport. Le choix quant au capitanat a été fait et donc à respecter dans le cadre de la profession et celui de la relation de travail liée à l'employeur à l'employé. Dans la maison kabyle, on ne veut pas du tout se séparer des services de Saadou. Donc c'est clair et net. C'est-à-dire la GSK, ils veulent toujours de Saadou, mais tu le problème doit qu'il y ait. Voilà, c'est un problème un peu. Quand tu brises un cadre de l'équipe, tu le brises, c'est-à-dire que le brassard, ou tu désignes trois capitaines, tu figures pas parmi les c'est chaud. Oui, c'est vrai. Tu l'as humilié, au moins tu es le troisième, psychologiquement. Absolument. C'est dernier. C'est parce que le mec il a son propre amour, il a touché psychologiquement, il a touché l'amour propre à Nunes. Donc, puisqu'on a avion pour un stage important, absolument. Donc, oui. Merci beaucoup. Voilà. تنمير هذا ديجا يشرح لا كومونيكاسيون يدك تنمير ديريس لا كومونيكاسيون يدك لهنايا تنميرتي Merci pour ton travail. Merci. Bon courage et porte-toi bien. Bye Ça, bye. merci beaucoup. Merci كويكشتينيا. Merci Mehdi. Voilà. Donc on va essayer de les prendre. Voilà. إلا ربح سولت ربح صوتي كنت يصفر مليح. أزول. وعليكم السلام. سي ولا غير السفايبر. ما ودي تبغى الصوت مليح. وكاين صغار مليح سي ولد سفايبر. يا صاحبي سي ولد سفايبر. يا خلاص سيبو صاحبي. فوالا تنمير ميرسي بوكو كاين صغار مليح ودي صغار مليح صوتي فوالا. فوالا تنمير ميرسي. سي ولد سفايبر باسكو يتفاض الصوت مليح pour qu'on puisse bien travailler. Voilà. Azul. Allô. Ça a de mauvaises connexions. Il est bon la connexion. J'ai donné la preuve par l'image. La connexion, elle est bien. Donc, la connexion d'Iris. الو مساء الخير. مساء الخير. لا سلامة. مساء الخير دابا. لا سلامة. كان هو واحد سي الجي. لا سلامة. كان واحد دم تتسيريض. الحمد لله يكون ويا. الله صافا الحمد لله. نحمد ربي. سألت pour la nouvelle qui la dernière nouvelle qui la GSK Saadou. Oui. Je suis vraiment étonné. Oui. Surtout à propos de le motif. Oui. Parce que bon, c'est vrai que Saadou, l'année passée, il était le capitaine d'équipe. Oui. Et ça fait mal quand même, c'est-à-dire cette année avec le nouvel entraîneur Aguirre. Oui. Et il ne l'a pas désigné, on va dire, il l'a un petit peu ignoré.
Oui. Et c'est pas normal. Oui. C'est-à-dire, Anna, j'aurais aimé que c'est-à-dire le staff technique, la JSK, c'est-à-dire avoir un entretien avec l'entraîneur à ce niveau-là. L'équipe l'année passée, Saadou, il était capitaine. C'est-à-dire pour prendre ses précautions, pour ne pas. Oui. Oui. Mais bon. Parce que ça fait mal au cœur. La JSK, ça, elle va jouer sur plusieurs. Elle va jouer la Champions League, le championnat, la Coupe d'Algérie. Et puis, tu as des pièces maîtresses qui sont en train de partir, comme Cheki, Ben Khalifa, Souradano Saado. C'est-à-dire, l'équipe. Les pièces maîtresses, elle va perdre son équilibre. Oui. Même un fils, il va partir. Les joueurs les plus importants de l'équipe. Donc, j'espère que, bon, avec les nouvelles recrues, j'espère que ils vont donner quelque chose en plus pour l'équipe. Et le staff technique doit y penser bien pour les joueurs. Absolument. Parce que, bon, quand même, ils ont fait quelque chose, comme ils sont classés, ils sont vice-champions d'Algérie. Hein? Oui. Ils sont vice-champions d'Algérie avec tout ce qui s'est passé avec les scandales et tout. Mais bon, et c'est des joueurs quand même, ils ont pris de la valeur. Oui. Et normalement, c'est-à-dire, ils doivent, parce que c'est des joueurs c'est des pépites, ils sont pétris de qualité, et c'est des joueurs qui sont convoités par d'autres clubs. Absolument. C'est-à-dire, le staff technique, il doit penser comment les préserver, ces joueurs, pour ne pas les perdre. Parce qu'ils ont comment augmenté, la valeur, elle a augmenté. Absolument. C'est-à-dire, il doit essayer, il doit tout faire, comment les garder pour faire face, et surtout ce Gossat, on va jouer la Champions League, et on a besoin de ces joueurs-là. Absolument. Voilà. Eh bien, merci d'avoir participé. Voilà. Merci. Salam. تمير تنكمل وغنادي السيول قلق ذاكيني مثلا قلق يدون. الو السلام عليكم سي القاسمي. لا السلامة كاني الزول الحمد لله صافا الحمد لله. انواع الى عناياك؟ الحمد لله. كاين الصديق سي شراقه. صديق ذي شراقه. لا السلامة الصديق امتي تسيري صافا. كنا نحمل الجهاز كاكيا كذا من سكواسمين لا مزيت. وي ثورة نكون على كل حال انتبهت مليح الجهاز وي ثورة شاكدين اطاس الحوايج يبدل العوام ما كاين كورة اطاس الحوايج ماشي مزيك زيك لا جياسكا تفاوين سين ثلاثة اللي جواري فازن كان تعاون ليكيب مليح فهمت؟ ثورة تاكاراكي يخلطوا بخلا الوضع 10 12 15 اللي جوار كل بس يتسمى ولاش لا ستابيليتي ثورة انواع اللي ريكروتمون كي تخدم اثن ديجا 8 يا هكا 8 لا 9 بلا يندير الدون ومازال 9 نورمالمون 9 ثورة ما تكثر لي جوارات تبدين 15 20 سيطرو كل سكواس هكاكي رنو شونجمون لونطرينور لا ستابيليتي ولا شاكما فهمت؟ اون بلوس ثورة إلا قد خمن مليح تخميم دا شو لي جوار راه داوين ماشي كل سكواس غادي نساوي لي جوار نتعاود نكوني مشاكل تلا جياس كازيك جياس كازيك تلا ما راه طفن لي جوار تغير من 10 سنين 12 سنه ديال ليكيب فهمتي؟ ابسوليومون ثورة ما إلا كل سكواس نتبدل ثاني يروح شتي يروح بن خليفة عاود دوية سي طرو إلا قد بدلن السياسة إلا قد مني ما نسن مليح
خاطر جياس كي غطاس مدنانيا يتحملن ما راه خسرون تيسرو سنه يضص كان راه مدات فهمض هذا هو العالي ثورة إلا قد خمن مليح ما راه داوينا الجوار اخويا ثورة نزرار نكون لي جوار كي خدامت لي زيكيب تساوينت لي جوار تخلي 300 200 مليون يو جوار سي برو داغني يتسمى كاكي وري قايد ورا يتسمى لي زيكيب كل يوم مثلا يسترواد دي ثمورتاك فهمت هو السميرني دري من الدار ولا شاك فهمتي هذا هو العالي يسمى نعم هذا هو العالي وي تخلط الحال هكاك يتسمى ديباناج واكي يتسمى البريكولاج يسقارنو وي فهمت انا على يتسمى من المرة نروح رفيد نروح نخدم الخدمه العاليه الخدمه الساسيه يسعى الساسن في الجهاز كاش فيها زيك اسمي بوين فرقاني مي بصح ستا بياس ما تداوين ديال الميليو داوين ان كرون جوار تساوين انا لامبورت كل جوار يداوين كاين على الجهاز كا فهمت انا وي ما داوين زيك بوين منات ولا منات ولا ميد بوين ما راه داوين لي جوار صايب سميتو بوين سي تيارت سي ان اليمون فالابل ما داوي ان اليمون فالابل داوين ان بلوس تروح تلعب لا كوب دافريك ما راه تلعب لا كوب دافريك ماشي شغالوك الخدمه ما تبغى تافونسي ديال لا كوب دافريك الا قال سوا راشي مش طاحره تلعب لا كوب دافريك الا قمت تساوب 3 4 العالي ديال ليكيب 3 4 العالي 9 راه ديال ليكيبين وكاين المشكل ثورة شادنيني ثورة على كل حال الخدمه كيعجب بيا ما نروح نخدم ليكول باسكو سي فورماسيون صح ثورة على كل حال الا قال الغاشي انا تقلقن نكوني نولف بصح نولف لاجياس نولف دي تيتر نولف هكا نولف هكا دي حاليا كيا نتمنى كان ان شاء الله كراغ الفريق يستواسنا كي يدير الدونات ليكول ان شاء الله فورماسيون تسفان لي جوار الكوتي لاكابيلي ان شاء الله عاتي الخدمه يستاتي صحان ان شاء الله تفان لي جوار العادي السينا سي لاكابيلي صح خاطر ذاك توالي مام زكريا يعني لي جوار ذاك الجزائر ولاش لي جوار دو فالور كي راه كذا تسرسطا صورتي في الناس فهمت سي دي جوار يعني موان يركل موان ماشي يعني ولاش لي جوار العاليه الا كالكو زان كاكي ظل بند المحال فهم ضمي يتسمى كاكي ذا نسان كنا قيمه نسباتني كان كاكي كل سكواس ان كان تواليغ باللي الامور كن دانيين ديارات دون سكواسا ما تشي بير ان كان تواليغ ما الا تروحونا كالي جوار ولا غير الا كرا رايدين سطول اوكي ما ديسي لاني بروشان جو فوا با شايدين سطول هكا كرا 2 3 زون بوتيتر مي لاني بروشان سا سرا موان كان على حسب لو ريكروتمون كي تخدم باسكو فو فوار لو نيفو تكنيك دو شاك جوار وسعينا راه النيفو تكنيك علينا طاس فهمتي كان قلت تابعها مليحه بالون هذا هو دايرك دينا كاين تنميرتي ان شاء الله ثاني في ربي ان شاء الله ميرسي ميديكال يعطيك الصحه نجيك لهنا نجي ويا تهضر ان شاء الله ميرسي هكا يعطيك الصحه سي بالقاسم صحه والديك ميرسي تنميرتيك نكمل أصوات ورون ما تفهم هذا الدويم أول غافين ديسيلين سيوسيا نودي أولا أزول قاعدين ماني كارو ميكرو كاين صغار كني صغار وي تعترض الدفير خاطر كاين صغار مليح الا قد يفاصلوا فيك مليح ايوا كاين صغير هكا سي بون هكا سي بون سي طري بيان الزول لا سلامة كان يوكلني يدير واقيلا نانوا اهلي هيا اهلي لا سلامك اهلي الى النورماندي فهمتي تسيري صافا الله صباح الخير الحمد لله امي شاك تمدي باش الا قانص في الاول مرحبا سلامك اللي صافي بليزير فوالا ça nous fait plaisir لا تحب لا جيت كاس غينيا وي فرانشمون في ساعدو ناثيس بون يكون محسوب كتبدل سواء بعض الجوار اونسيان جوار كي قال لنا من تما معليش
باش هكا دير واحد الجوار ذا جديد عدادي ذا جديد اسكو كابيتان كيف نو شويه نو سي با نورمال سي با نورمال داك دينا حتى كي قارناس بحسي فيك روح تروح ديجا وانا سكت الصالير ينس تي جوار كحميله جيسكا نو كي دينا صح يشبه ربي سي با سيريو لا جيسكا سي با سيريو كيفاش كنتوالي سي فيك كاين يهضرون الاخر تايمر سي فيك ولاش ديرت قارن داك نخدم وين مي اختار ما تعوض كاينين يسالح يكفوك كذا كاينين يديك سي فري ما تصرح لي الجوار سي با غراف ود النار مي نورمالمون تصريح دار تلعب لا ليغ دو شامبيون صراحه شتي باش هذا هو السورتي صافي تروح باش تخمم لي زافير نو سي لي جوار كارديفين او دويه ضيفات رونفورسي ليكيب ماشي دي جوار لا ياسن تصرحت هذا هو دويه لا جيسكا نورمالمون سيزيك يزيك عزيز بالحمات اللي انترناسيونال اللي لعب لي كوب دافريك انترناسيونال اللي لعب يقيم جيسكا بيطو كي دينا الصح تاسيك كاين لي ديريجون زيكنين كاين دينا الصح فرانشمون خدمان خدمان صراحه راه فو با نحسب فيك السكسيونين يخدم زيكنين كاين شويه عزيز بالحمات يوث 8 طون 10 غوت على جيسكا تفضل عمرو شيخ شحال يقيم مفتاح لا كارير يساكو ميداني فاد كارير كاع حالي اسمه ما ديفينو جوار الا قد جباد لا جيسكا سان كرون كلوب سير لي كرون جوار تاود لي كرون جوار ما كيديرنا وانا اللي فرقني ان كرون جوار كنت لا جيسكا ماشي هذيك ديفينا ان كرون جوار باش داو صور ديال ابري داو ديال مشطح ديال ترجعون كاينين 5 سنين كي تقرنا 10 سنين باش يديو انت نو شتي كاين جيسكا تدير ربان باسكو جيسكي سيف كان لي شونس يروح يعني بن عندي واحد الشاويب جيسكي سيف كان لي شونس نسوي هاد ضربات هاد الجوار هذه قيمه لا جيسكا ما هو سكن دي مليار تونس يكون لوروب سنينه سي لوروب اللي لعب لوروب طو ميو ميم ما فوش جوار ميم في لا جيسكا سي لونور مي تونس في ليكيب ني قافله دي مليون كو جيسكا غير في طريحه جوارنا وي ابسوليمون الى ليغ دي شامبيون ابسوليمون فهمنا فهمنا دا هو اللي عارف نو كاين صح سي البيزنس كل البيزنس كاين الشغل نتاع كاع زيكني في البيزنس كاين ديفينو جوار هذا يروح هذا ديفينو جوار هذا يروح تلقى كاين ساعه تنقبيلان ان جوار بور لا ستابيليتي نومن ما دي هضر لا ستابيليتي وهين مي فينالمون ديجا ميم با سكواس تروا فيديو دي ميور جوار جيسكاين دير يروح شوف انا نلعب قبل انا بدات مش تاع كذا انا قبل غاد بين غاد نزيد نو ما تير الحراش كنا غنات كيسي لا جيسكا بليتي يكون هذا ودنا وين كرون جوار دي بيننا ماشي لي جوار ناس نتسرح الاوروب ما كيدني ما دير روحها فرنسا انا غادي نروح لاسبان غادي نروح للطليان صافي بليزير سي جوار سي لونور بور لا جيسكا بور جوار اللي غادي يفعل ليترونجي مي تونس سي با ليترونجي مون فرير سي لالجيري على لي فرونتيير افضل نروح لتونس ابسوليمون اما كان صراحه ديالنا شامبيون الجيريا ما كان صراحه المولود ديالنا صراحه سي ار بي سي باراي بور مو ما صراحه تونس الشغل بويك ديال سون دارجون نو سون دارجون كاين يبغي غادي ولا جيسكا لعب بالو تربح سي صالون كاين جو فوالا فرانشمون ابري انا كنت كابيتان كيبو جوار يكرافاشي يقول لي واحد مسكين روحني مره يقول لي واحد السلاني ديالني اسك كابيتان كي باس كذا جوار ميم بن شريفه سي با ان انفون دو كلوب باش صار كابيتان كيب سي با ان انفون دو كلوب يلعب جيسكا مي سي با ان انفون دو كلوب يلعب 2 زو يروح يتخلص يروح يبدي الكلوب يغالد سي با ان انفون سي با بار اكزومبل ان انفون دو كلوب بار اكزومبل ما دينا ان انفون دو كلوب مفتاح بار اكزومبل يروح على يسمان يغير جيسكا بار ريسبير باسكو سي ان انفون دو كلوب يلو زو كدا جيسكا يلعب لي كاتيجوري جيسكا يروح يغالد داكور مي سي ان جوار يخمم باساج على جيسكا يروح يغالد استكثر وجوارني يستكرفين يغالد نتوكا كيسيحون لا ديفونس اللي ندير يلعبك دي مشطحني تيزيبو عليه زعما كدير تيزي دي فورمين تيزيبو عليك وتجاني نساعدوك شكون ساكيني نو فرونشمون كوماسين سخارويتشن ولا كوماسين سخارويتشن فو با نورمالمون خطر ما دينا صح ديجا تقول ساكيني ديجا كاين ولا غاتطهر يروح ولا راح ويروح
نقول شويه نيه ابري دي فوا لي جوار صافي دير نو دير السيستم ناقري تروحون لي جوار تروحون وذ ابسادو ياكي خاص سي با نونفون دو كلوب مي سي ان كاد لا ريجيون يحمينا جيسكا واحد الكوليس محمرونا كيفاش نهضر ديال لي فلاس تبا سيدي جوار يا اخي الا قادر نكاردي باسكو هذه لاعب في الصالير الناس هذه لعبه في ذا الناس هذه لعبه في الكولير الناس هذه لعبه تصل حوايج فين اللعب ديالنا في لاجيسكا ماشي كان في فايله ماشي كان في الصالير فايله بجوار منا كذا شي كتخزر لا ولا هاني ديجا لفات هذه فاكر الماتش اللي هضر القبيل صافي بليزير سليمان الور هذا شي كاين الصح فرونشمون ميم كاينه فاكر ولا لاني بروشان تروحون هادلو فرونشمون تروحون باسكو ما كوماسينا كاينين يونيون جوار ابري ميم هذاك النهار نسينا كنهضر وكاز ضروري كاينين وي سليمان هذه يونسا كابيتان كيبيلين دير يخدم يفكد اكوين ميكس زمري لا جيسكا يعاون لي جان جوار يقول لنا كوتي ناس ابري سكينا يروح يون هذه سينيان كونترا سكو الكابيتان كيف تطرد الفير سكو الصالير ناس صافي دير القرض صروح سبوسيبل تقول سي سا دونك فو ديرنا كل سيستيم هكا باسكو كوني جيسكا نحمي جيسكا نحمي هذا بيرسون نحمي جيسكا نحمي اسكا نحمي جيسكا بيلي نحمي لا انا محسوب فيك فين سي دي برانسيب جيسكا نعم نحمل لي برانسيب فوالا نحمل جيسكا لي برانسيب اركز ايرفد نقروا الى جيسكا ايرفد نقروا لنا نكون نحمليه مي ايدي ناس حلاف ديالنا ما يغلط ولاش غادي يعمل ابري لي جود وانا كريتيكين لي جود وانا خمن المال لي جود وانا جو سي با ابري يفو با نوضر ذاك يكون داين نعيا كيتيكيني الا قتلني الحارس زاد ماشي هذا ولا ماشي تينا كاينين شغل لي زيليكسيون الخدمه فيها خماسات برا تبغي ظلمي راه تفكر روينه ترشيح نو كمل كان كنفدير خدم الحاجه لاي وين يلاق بون بلا خليفه فرانشمون يروح من بلا خليفه يدي ناس يكون يتخلصنا ذيقي فرانشمون يكون يتخلصنا كونترا ذيقي وانا تخلصنا كونترا ناس وانا داير ميما كونتاكتينا بارادو ما سا فوت ماشي في جماعه نتغميو تلاقى على وين انت ميانا كذا وين نخدم الجزائر انا وين الى علي ودن سؤال القديم انت راينا عداني صايي ترى خليفه يروح داير سي زاكا ميمو ماشي تقديم نو داير تورا تمثال يروح سي با يروح سي فري اون سيت كوم اكزومبل يونيون ابري ونكشمر دون لي تورا ما تكشم الدليل دون لي ديتاي ما شكتني تحكو ضران انك حضر لا كونفيرونس دو بريس ما شكتني تحكو فوالا شي حكوتني دا طمانيا اللي تناقوش درواتي لي فوروم ما يمكنش لا سي عبود يهضر فلاس إن يكون كونتاكتي مي نوتني ابارامون صحابو وين سي كوم سا اما الغرس انت هضرن يدسن نوتني زون بري لا ديسيزيون خلاص تفكنا لو اس نهار وين نظن فوالا دونك باش هذا يديني نون با في لي فور صحاب لا جيسكا نكيني دابري سكو جي اونتوندو سلي سي عيبود باش يديبو فلاس إن كي زاتوندي دايور باش اسني دار تمديثني في 12 الوقت اني ميت فوق لا كونفيرونس بريس إن التورا راه غيدسي ولا غيدينين يافي ان انترميديار باسكو ويضو كاع سني دارن ومن بعد هنا التورا اون اتون تورا ومن بعد فينالمون نكون نفض سينا فوق لا كونفيرونس دو بريس تمديثني السفون انك داين انك اذن انك والو نيات تودي تصرح ويصغي مراجي اسكا سي او كي سي البارادو كي ا ديسيدي هاتو راه اون فابا بون يروح مي سي با ماشي 80% تبدي ليكيب ابري ميمو هكذا شي تهضر انا ليكيب كاينه
لان واحد ليكيب اللي قايلين دير لان واحد 4 5 جوار يكتفن المونوبول ديال لا جي اس كا اسكو سكي روحن 80% روحن الا شتيفان دي يروح بالخليفه يروح سعدو ياكين يتفدا لا ديفونس ثاني يروح ابري انا كنت تروح وانا ثاني انا كنت حمرون انا كنت مورال مود انا كنت ما ولا ربيع انا كنت l'année prochaine avec une petite carrière. Les petites crises internes de joueurs, c'est normal à Dylan, c'est la vie. C'est la vie, هذا Dylan. Donc il ne faut pas dramatiser. C'est vrai, Sadou, la manière peut-être avec laquelle Isksen, le titre de capitaine, placé ou c'est un peu excessif. Je peux me tromper, vous aurez les raisons, la direction de la GSK, mais pour moi, en tant que supporter, je trouve ça excessif. Au moins, je ne parmi les trois, pendant un an, s'il faut être complètement, il ne répond pas au titre à Kini. Donc, mais ce qui se fait à la GSK, quand même, il faut qu'il y ait un stagiaire كريم il faut que nous ayons 2 jours tout est préparé, ils se sont retrouvés à l'aéroport, l'aéroport est à Genève est à Evian, ils vont faire un autre stage, c'est pas toutes les équipes qui font ça. شوف les équipes algériennes خدمت كما طاس وين ساعات يدري منو صونا خدمنا كا ساعات des équipes algériennes ساعات يدري من وصون ترى d'organiser de cette façon هكا صح سي دي زاتو كل الحوايج مي ذا شو راجي دالي راجي انا متفاهم مليح sur les clubs professionnels, c'est des sociétés par action. Ils ont besoin de sous. Ils ont besoin de se déplacer. Ils ont pour les titres africains, pour ramener. شو la politique في الدراري c'est vrai نكون نشفى زي les joueurs ينحمل مازال كانوا نموت راه يدسن نمت يدسن راجي تورا داك تيديني ولكن زيك باسكو سي الفوتبول الناس ورا يلعبون لا غلوار تربح لا جيسكا ويد التيتر ايتترا تورا يكشمن يدري من يمدكش من يدري من داش يخدم تورا لي زيكيب اون ايكيب ثم زواروت لي جوار ils sont exigeants ils méritent signer dans un club ils demandent à signer 2 ans 3 ans باش كذا اللي القراد ينس ماذا بيه هذا يروح على الاوروبا دي يلعب اشوف فري يلعب في الاوروب parce que l'Europe a dit des sous, il gagne de l'argent. En plus, l'équipe nationale, c'est uniquement où il a à l'étranger, il sera en l'équipe nationale, c'est normal les joueurs. Donc les équipes, comme la GS, qui forment un joueur, Chetti par exemple, bon, elle l'a formé, il y a eu des gradés, etc. D'accord? ومن بعد طلبي في تونس نسيب غادي يروح لتونس elle va pas le retenir la JSK contre son gré il va une autre expérience et en même temps il va gagner de l'argent et en même temps la JSK il gagne de l'argent en le vendant إمارة الزنزر en le vendant الزنزير تقبل فرانسيس فما تبدل تورا غاد فورمي لي جوار باش انت الزنز الثماين كاينين البحر نغار تونس نغار المغرب نغار الجولف pour gagner de l'argent pour relancer la machine et ainsi de suite تقول c'est une industrie de production de joueurs نكوني لي سوبورتور يعرض من عاشر فوق ننزي ونقبل عليها نكوني ماذا بينا سعدو هذه يقيم توجور ذنسا نتواليت نحمليت يلعب بيان دو بلوز اون بلوس il devient balèze il prend de l'épaisseur il stade دوينات ماذا بينا نتوالي ذنسا مي ذا شو باش هذه يقيم نسا هذه غنيه
il faut le payer bien. باش هذا يقيم. ترى السكي سكي 6 سنين 70 مليون 80 مليون هكا. مي au bout de 3 ans الشجره هذه قيمه كنيه. باسكو اما غادي يروح على لوروب 70 مليون كاسكو سيك 70 مليون ما يلعب في لوروب سي ريان دي تو. دونك il خاص تفكر ان سالير اون فونكسيون كرايا لوروب. سي سا دايما يحملنا روحنا ليترونجي يدوفيان دينا ربحني دري منسايا انه يفو با اوبليي لا كارير دان جوار اللي ليميتي 10 سنين ماكسيموم 20 30 لا ديوري دو فاليديتي ولا تنسى لا ديوري دو بريومبسيون سي 10 ans بعد ما طاس سيدي صح يروح يلعب اون دوزيام ديفيزيون اون ريجيونال باش ديال النواكا ديال ماشي طاح درهم. لا ستابيليتي تاعها باسكو افيك لا ستابيليتي الكلوب بالنسبه لي يخدم كلش. وي التواليض ديجا ميرسي علي. انا الدرويض بالك هذا السيولان قريبه تفك لي ميسيون دونك فوالا وانت زدار في الحاجه كاع. كمل فك لا كونكلوزيون انك ما تبغى تدفك تغيولون وخلاص. هذا ما كان الدرويض سي بو صحيح فوالا هيك صحيح. تنميرتي كاع ميرسي علي. فوالا دونك on était avec Ali, donc صور مروان لو يتراجعون هاد السيولون. الو الزول لا سمع. حميد دي فرنسا. حميد دي فرنسا. لا سلام حميد. صافا كومي صافا. اخلاق صافا جلوبالمون سي اكسبتابل. ساكيت سيد غاش نسيان السيولون صافي واحد مينيت تاكيون زياد تعدي. اي داين مالوروزمون وليد يسولن تسطفنا في ديني استورو مارك جينيرال وين كتشي بالك كتكشمض الاستورا. بون ايما دي سيوليون هذا ديال تيكلين سنا البوينت فين سنا نورمالمون اون فوا يبويسيد وتزال تيدي تعاود هذا السوق. نكوني اون طومب دون ليرور ادينيون الحاجات تدي عاود تسوي عن 3 فردان 4 فردان بعد سا برون دو طون ومن بعد سا صرا لونج فوالا. سي نورمال باسكو اون فيت علاش تشي قلنا نخدموا الشغل هادي تهضر في جي اس كا تساوي في جي اس كا سي بور سا غاشي فريد السوالن سي بور سا نو نورمال نو مي محسوب سي بور سا دي طفيون من بعد ميكرون يخيم واحد 10 مينوت 12 مينوت 15 مينوت دونك ومن بعد ويض تصراجون هذه السياد سان باس با وتسوي عنوان كيهضر غطاس. فوالا اصور غورك يا با بروبليم. هذا راك فيت فيه بون تهضر بوخنشوش دوك ساعدو بوخنشوش ثاني فان الرئيس وي ثاني فان ديرو سي نورمال وي وتوحر البطل وي سي بيان بور لا جي اس كا وبرافو بور لا جي اس كا مالغري يروح جي اس كا سي صور بيان ابري ساعدو واش حكينا ساعدو باغ اكزومبل ملي تشحف لك في كابيتان كينا نقول ديك الحق ما ديك غلط عندك غلط باغ اكزومبل كي تشحم فين يتشحم شحال ديك سا جي اس كي سامين جي اس كي 2 ans وي ديك سا جي اس كا هكا كاين سامين جي اس كا لان لي جوار سيدي شوفرون جي اس كا ليبوك وبنا لا كابيتان وتفنا لا كابيتان جون جامي دان كابيتان لا جي اس كا فاي غير يتشحم بون بيتيتر يتشحم باسكو ملي يخدم 3 نيطون يا براتينا مون افي كلك شوز كيلوش لو كستنا ياخذ لا ديريكسيون ديريكت كون واقيلا كتروحو مون افي يفان سون طرون تي فوالا سورتي كي نفهمها كينيا بيسك لافريكان كير نياس تيجي بالي نياس لي جون نير نسقانا شويه الدنيا بلوس كي تيجي نيرون مون افي لاقي فهمها كينيا هكا هي الشغل كينيا après à l'époque انا ما تشفى بيان اسمي لا موسى سايب 2008 يخدم ذا جوار منين من تحت عبد السلام لا سيزون يستمزوا الكابيتان
Et pourtant, il y avait des joueurs نظام لعب قبل سي جي اس كا اسمي الله صايب le dernier comment ça s'appelle championnat جي اس كا à l'époque de صايب لعب سلام كيستخدم الكابيتان يروح للنادي في كاس الكابيتان pourtant parce que نيك ساعات لونترينور شغل لونترينور فوالا اش راك نظام انا ماشي كيدير باغ اكزومبل بالونزيك سي فري كون يشوف على بالي بوك تو سا سبينا بالون نيفو لعبنا في الحرمان اللي في لي جوار فري يبدلوا بالون ديال الموتور كلشي صوردي كلشي صوردي باغ اكزومبل على كل حال كل ويف كدير الرئيس يستوار باغ اكزومبل نشتي كيما يسرح جي اس كا ورا الحال اللي يسرح جي اس كا شي با نيرفي شي با محسوب وزعف غير في لا ديريكسيون خدني غايب باغ اكزومبل شتي كيما هادي شربت حتى في جي اس كا اسك جي اس كا سانسيرمون تسالي لي مويان ولا ليسبيرونس تونيزيان تسال لي مويان ليسبيرونس تونيزيان الوغ ديكو ما تسرح اساس كواسير او موا تبدي دي سورديو ما تروح لا سيزون بروشين غادي يروح فاتول دون سكالا ايزون كو دو شوا سوا غادي يروح اسك كواسير كيداوني سورديو غادي يروح قبل فاتول ابسوليومون pour moi, c'est un point négatif pour la direction de GSK. Bravo pour la direction de la GSK. Pour moi, on va à la Vatal. Pour moi, c'est que je me sordi. Voilà. Je l'ai pensé à 2 mois. Puisque je suis à la base de moi, tu es un journaliste à la base. Oui. Puisque une fois youth l'émission commencé il y avait monsieur Mellel en direct il participe à l'émission oui et ben que mais c'est monsieur Mellel par exemple il خدمنا ليه par exemple la direction GSK تخدم يدك puisque si le studio دي يسوي الخبار c'est-à-dire الخبار كل ديفرون جديدين تعدينا في l'émission ديالنا ولا نتوالي لي شان نيرون لي جورنال ديسكريبتيف c'est-à-dire chaque fois il y a جديد غادي يجيو الخبار جديد دي لي ميسيو كينيك باسكو سواء كلا شي فرنسا امريكان ولا المانيا كتساونا بارتو نو اكيد تفهمها كومون سا سباس كومون سا سباس هذا السير يا مونك دو فولونتي دو ما بار باش بور كولابورا يعني جو ندوموند ريان سوف ام كومونيكي نا كومونيكي يديا هكا il m'arrive سوالا تليفون بور ساعه كل تليفون باش نسيو على النت مي اون مو ريبون با هذا شي تبغي هذا الخدمه دونك كيسكو جو في يمكن لي ديري فغا كي تفكر يمكن لي دي كي تفكر باسكو en fait la formation تصور مليحه لي سيبورتور هذا le seul qui touche na GSK actuellement c'est Chignon. Enfin, si je le fais, il n'y a pas de problème. Ma vanne de Sioule, ils connaissent mon numéro, ils m'appellent, il n'y a pas de problème. En direct, ils expliquent, par exemple, la question à qui nous ils peuvent l'expliquer à qui ils ont dit Sioule, le point de vue. مرحبا يا با بروبليم من كاس امر هذا السيوله وتاع دايره il est toujours fermé il est toujours هكا هذا شا خما دونك اون ريست اونتر سوبورتر كل يوم يتاكد دو بوين دو في سي تو فاهمه كي دينو فغا كي تفكر شجره بلي كتفهم سيدي من كاين لو كان الفغي شغل سيدي شي شالو كيقراو شغل كتشينيو تخدموا au nom de la GSK. ماشي تروح لي مويان مي با خاطر سالير بيسك قبلك تاخذ شاو خدموا تخدموا جي اس كي سي ان اكزومبل افيكاسي مون ديال دي مو خاطر تنمرتي خاطر اوفري غير جو فو با دو ريلاسيون اورغانيك دو لا جي اس كا وروح حوايج غير يخلصون وروح حوايج والو خاطر كاينين سي ان اسباس نخدميه بور لي سوبورتور je travaille pour les supporters. D'accord? راجل اكيد فاهمه ليدي او ديبار كنت مشيت لها وذلعلي غتسلن ويا ليدي او ديبار سي كو
les joueurs ou que la direction de la JSK, ça a plusieurs espaces d'expression. Ça a leurs propres médias, ça a leur propre page Facebook, ça a les médias derniers qui les sollicitent, donc ils sont sur les plateaux, etc., etc. Mais les supporters, ils n'ont personne. C'est pour ça, je vais essayer d'être aux côtés des supporters. En toute modestie, le système mécanisme, leur point de vue, dans le respect et dans l'intention première, c'est d'aider la JSK, pas de lui faire des problèmes. Donc, c'est qui mais j'aurais souhaité. Et j'ai sollicité des entretiens, rien. Et pourtant, des journaux, il y a des entretiens. Est-ce qu'ils sont réalistes, ils sont fictifs ou non? Donc, c'est leur choix. Non, enfin, Marc, merci d'avoir pensé à ça. Après, peut-être, moi, j'ai mal exprimé les choses, mais c'est la question, peut-être, de raison, bien sûr, mais non, pour mon plaisir, c'est vrai que à la fin de chaque émission, je fais passer avec une bande des appels à des dons, où il va l'émission, ils me disent un mandat par CCP, un virement par CCP, un mandat à l'étranger par Western Union, il dit un mandat, mais il va dire, bon, pour le moment, j'ai reçu un seul mandat. Un mandat symbolique. Merci, mais pour moi, il est grand. Je reste anonyme de un mandat, c'est le seul qui a répondu à l'appel au don que j'ai lancé. Mais quant à travailler directement avec la JSK, parce que la charge qu'ils ont à la GSK, il faut répondre. Ça fait longtemps pour un média, pour une chaîne de télévision, pour une chaîne de télévision, parce que physiquement, je peux discuter, mais les déplacements, donc c'est pour ça, il n'y a pas de problème, mais donc je reste quelqu'un dans le cadre pour les supporters, on se sacrifie, on fait ce qui nous fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire ce travail. فهمت de toute façon يعطيك الصحة الخدمة هذه تخدمها ويعطيك الصحة تنميرتي ما تجيهاش مسألة مسائل العالية إن شاء الله الستاج كينيا هذه كومونسي كاين العالية ولكن فرنسا إن شاء الله تفرح ناس كويسة كينيا de toute façon j'ai l'espoir إن شاء الله ما pour moi تخممني أكثر كاين ندير إن شاء الله j'ai confiance à la direction خاصني نعرفوا اللي كارزين la direction et les supporters نسموا كوب لي supporters جي اسكن دابا merci beaucoup monsieur Hamid بسلامة merci Hamid donc des ساول Paris نادي فرنسا ولا exactement Paris normalement ساول merci donc c'est bien de clarifier les choses voilà des ساولن الو الزول دا محمد الزول لا سلامة نويد السوالن ذي الياس كندا لا سلامة صافا الياس ياك الياس نعم لا سلامة صافا الحمد لله والله صافا الحمد لله ملي يقول شوية صمينا مازال والله مازال يحمل حداك وي 34 دوغري
33 34. فوالا نكون بوحال الحال شويه الساكيني تمديتها كي صافا. ذاك الله يرحمه الحال دقيق لانويا كي تيلي تصوبوا شويه ل 19. بطري بيان. 17 بارفوا. دونك كني زمر يونا ديال الطص نكون وتعمر تيزيد. ولاش تيزيد. نكون ساعات تيزيد ما تفهم ولا شي. شويه ميديتي من داك. فوالا. نكون هنا انا فونتاج ساعات تيزيد. هذا بروبليم تيجي هذا بروبليم. لا معليش اش غتفهموا. فوالا هذا هي. اما صافا كويس. صافا دموحن داخل غنتسوي فيا ديستونس كان لي زانفورماسيون كيف لا جي اس كا. وين دونك صباحا كي نكردلو في هاد لانفورماسيون كي خا نساعدو سور لو ديبار ديبلاسير لايروبور. وي ويروح على يدار الافيون. فوالا يروح على دونك فوالا ا مون سونس ا مون افين كيني بارتير دو مومون كو سي با ديبلاسي stage Evian, donc c'est bon, il va pas jouer pour la GSK la saison prochaine. Parce que forcément, c'est le stage qui il va pas jouer à la GSK, c'est sûr, c'est clair. Oui, il risque, il y a un risque. Bon, la GSK a souffert d'un communiqué, enfin un texto du Facebook, il n'est pas question pour nous, il n'a jamais été question pour nous de lâcher ça à tout bâche des rois, voilà. Et madame, on a une précision, il faudrait la faire. Il y a une précision de taille, il faudrait bien la préciser. Ah oui. Qui me suivent à Mlier. Donc au départ, قبل ما توصل لا ديليغاسيون لايروبور خمن دان كومونيكي لاباج سور فيسبوك. Par la suite, كسنت. Ah oui. Après une heure après, mais le vol, خمن دان autre communiqué qui n'était pas le même. Ah oui, hein. Toi la غاري. سويفا مليح اين ذاكي باسكو داير سويفا خمن دان كومونيكي سوبريمين. Dans notre communiqué après une heure. Le premier communiqué. Le premier communiqué, c'était ils ont commencé d'ailleurs le titre comme ça, contrairement à Hamroun qui est présent pour des raisons qu'ils connaissent pas, soi-disant qu'ils connaissent pas, et il s'est pas présenté à l'aéroport. Par la suite, vient de l'article. C'était comme un titre kaki. Il est présent, Saïdou n'est pas présent. Après quelques minutes, ils ont supprimé l'article. Après une heure de temps, un autre communiqué sur la page. Oui, d'accord. Je me suis posé quelques questions. C'est pas pour faire un communiqué le supprimer, après une heure de temps faire un autre communiqué, il y a quelque chose qui cloche. Oui. Donc c'est ça. Sincèrement, il y a des choses genre qui ne sont pas claires. Il y a des choses, des zones d'ombre dans cette affaire-là. Oui. Espérons que ça va se régler au classe. En tous les cas, on connaît genre عندي قارن ونتهم حتى يوان. الجوار لا ديريكسيون صغيره pour le moment rien d'officiel. عندي 25. Oui. On ne peut pas incriminer ni la direction ni le. Absolument. Mais j'ai eu des informations et tout, mais je pourrais pas dire sur le direct qui peut-être pour des raisons ou de. Je peux pas les dire directement. Nous des fans officiels, on ne prend pas. Exactement, c'est ça. Voilà. J'ai eu quelques informations et tout, mais je pourrais pas les dire à quelqu'un sur le direct déjà pour des raisons فلاك بالك non لا كره هذاك الشما بغيناتي تمثل صح كشما الحوايج كي سون با اوفيسيال فوالا. Exactement. Mais شو بدينا كدمو عند les derniers temps il y a quelque chose qui cloche au sein de la GSK والله اعلم. والله ان شاء الله غير الخير. Il y a quelque chose qui cloche donc
C'est possible de l'instabilité. C'est possible de l'instabilité les directions. C'est possible. D'ici 1 mois, 2 mois, c'est possible de l'histoire متقبل. ان شاء الله شغل هذا راك يدير ان شاء الله لكن سيرام الكنيني ان شاء الله لكن سيرام باسكو الكنيني خلاص فرجياسك سيتو الباقي وين ديوسان غادي يخدم نيزمر غادي يخدم سينو يروح يجوين بزمن يخدم لنا وين حوايج لا ترونسبارونس ذاك الحوايج هذا اللي الحوايج هذا نكون يعني لا انا في دنيني ميتو خدم من حاجه كيلها الناتي ولكن كي الحاله فيها اللوش يا خويا با كوسيون ابسوليومون ذاك الزمان كنا كدام ميرسي بوكو ميد سولون فوالا كدام واحد يعطيك الصحه تنمرتي يبقى على خير صح فوالا دونك نورمالمون الصوت درت كارت قلت لنا صافي وانا في 2 زور يدونا ساكنين سورا اوبليجي داريتي بركة نطفى ندارني كان كما يبغى ندسو النبيل. الو الزول الدم الزول سلام النبيل واقيلا ياك النبيل ياك نتا سوا مارسي واقيلا ياك نو دي دو فرنسا لا سلامك صافا كي سما ربي صافا عشتي صافا اقلا غروسو مودو سي اكسبتابل الحمد لله لا راه عجبني زدني راك نقشيش نزقل لي نخدم بور لي سيبورتور راه فريمون يعطيك الصحه مليح voilà, c'est ce que je fais. Vous faites un très bon travail, voilà. Parce que les supporters, ça a un cadre, c'est des كرا. Au moins. Donc, je pensais qu'il y a bon, il y a le cadre des pages Facebook, mais c'est un peu. Il vaut mieux un média un peu plus lourd. Voilà. Ouais, de préférence, c'est meilleur. Voilà, c'est une radio, on s'appelle, ça vient d'un peu partout. Il y a une petite ambiance. Voilà. Franchement, ça fait du bien. Même les supporters, ils n'ont pas la même idée aussi. Ça a un coup des idées, c'est absolument. الحاجة العالية. وزريغان ما شفت فيني يضحكي غير الليل. أمي؟ نعرف الشي غير ما إلا تشفي ضيني يضحكي غير الليل في الحكاية اللي كنساعدو. والله ما شفت ماشي تنقارو معليش والله ما زال هذا شي الفضوة. Il faut que j'insiste avec ma mémoire pour me rappeler des choses chez الفضوة. Donc voilà. معليش. ماشي ديوث روتونير سمحي ها سورفية. Voilà. ماشي باك الدنيا هضرات في الكان نساعدو غير الليل جو سافي هذا قاس الحق زريغ بلي كان الحق لا سيتواسيون زرا بلي يا كيك شوز كي فا با ميم افون ماشي في الكابيتان ماشي في البراشار. Oui. Ça c'est sûr à 100%. Une formation fiable pour moi de mon point de vue parce que j'analyse la situation de Jessica. T'avais très bien. زرا هذا شي قلان. De toute façon de ça l'entraîneur et demander un défenseur l'américain, un étranger, un gabarit. صوتك ça va pas. C'est bon. C'est bon. Allô? C'est bon. Il est obligé d'avoir un défenseur central américain. Il a négocié l'été au Américain de Guinaken. وتقرا افريكان نبيل ينيد ان افريكا ينيد ان افريكا افريكا سمحت لي لا لا كنتعلم شويه نبدل شويه اللونجاج لنا هاك ديني غير اسمه كواندا كواندا Donc Guintid, c'est un très bon joueur. Guintid, vu que Atassi Gdani joueur de la Galax, il a Tizi Boualé, il a Souyed, il a Ouvert Kanagir, il a le jeune espoir Mikitesh. Donc Atassi Gdani de la Galax. امكاز دي في لا سوليسيون بلي كافي روح ان كي تفهمها باسكو
فينا كيستدوا السيتوياسيون سي با سا البروفيسيوناليزم كي هو البروفيسيوناليزم من اللي واحد اني كيكسر لا كوريبسيون moi cette idée là je la considère comme une corruption voilà il y a des clauses dans un contrat c'est la clause que ce soit le capitanat que ce soit diminution de salaire que ce soit plusieurs clauses dans un contrat moi voilà un travail de professionnalisation c'est ça les contrats tu négocier c'est qu'il y a sinon des cases d'affaires c'est le capitanat les remplaçants, les réserves, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec حاجة non. فاش قلت لي غاض الحال ساعدوهم. مي اسكو ساعدوهم يكتدينا اسكو ويكتدينا انا كاكي. كيف تدينا لا دام واحد. تاكي قالوا كان تاكي راجل انا بيه. تاكي ça s'appelle une lecture. Et une lecture, elle peut être erronée. Non, ça s'appelle une analyse d'abord. خطير. ولا كاينين مريض النيض. ساغ نمرو ساعدو ساول غاس ينايد هذا شي يضرني اتسيتيرا اتسيتيرا. بالك même si il y a toujours un doute. راجل جاي النبي هذا فكا. النبي جاي فكا الهضره. ثنيض تورا ديني. تراك شي هذا يدور الاخبار هذا اتسيتيرا 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 ترى ما تساعد si tu as eu un entretien avec Saadou avec l'entraîneur Valoud شريف ملال ناينات ينا كي هذا مكثر هذا ميدا زمرض هذا السنين effectivement voilà sinon c'est une lecture ويمكن نخدم لي ليكتور de toute façon ça reste c'est un point de vue تغريت بقرويك فوالا هذا الشيء سيضران فوالا تخدم تابع تربيه لا جاسكا سباس الفوتبول الجيريان تابع توجور تابع جاسكا تابع كومون سا سباس لا بوليتيك الفوتبول الجزائر اكدا حكوا تقصد امك زيكني نكوني زيكني ولاش ديكلاراج بوبليك كي تودري انا كويس ولاش يا با ترو ديكلاراج بوبليك دونك تسيري تيزيريا سنون داش تيزيريا ها سي au clair de la lune هكا c'est ça donc on se déplace de guerre il nous arrive de voir une forme de monstre d'un chien d'un نقاراسي ما دايني مي ما انا وضر لينا انا في سيريان ديت انا في الحد كان بتطر ذا الكاغوض يولي سفلا c'est tout lorsque les choses elles sont pas claires c'est des lectures qu'on fait mais elles peuvent être erronées et très erronées donc il ne faut pas s'avancer moi je pense à quelqu'un فما هذا صح ما يدام واحد هكدي النية ثورة سعدو ما يروح قال جاسكا قلت يا كي قدر انا كا il va y avoir un entretien avec le buteur ça c'est sûr il va expliquer la situation زرن دا شادينيا نكوني سمح نكوني la GSK il dénonce rien du tout il y aura del giro peut-être on espère qu'il y aura il y aura peut-être l'esquisse avec Flavio de la France ماشي donc هكيك الدنيا النبي dans quelques jours c'est une mini crise elle va être résorbée la GSK traverse une crise au Sénégal. Pourquoi? Il faut poser la question. قسمي يروح بنعالجية ما نجد قسمي يروح بنعالجية صار شحال يروح بنعالجية يروح شتي يروح بن خليفة يروح دودل يروح عيطها يروح رحو يروح جمعة شحال يروح نحسب سي با نورمال ماشي سي لا ستابيليتي نو فو لا ستابيليتي نحوج لا ستابيليتي que ce soit de l'effectif نار لي joueurs c'est ça le professionnalisme أثناء رونالدو يوث 9 سنين ريال بنزيما يوث 10 سنين ريال ترى مساعد غير من إناغيل
On va faire ça, on va faire ça. Je suis avec la politique de Melden, mais à ce point, vous aurez rare, entretien et dîner donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va pas. Tout la GSK. Oui. Il faut conclure. C'est terminé presque l'émission. Il faut conclure. La GSK, si elle traverse une crise, que ce soit financière, la direction parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On attend dans les prochains jours que je pour le bien de la GSK, pour le bien de la GSK, Inch'Allah, merci Annab. Bonne soirée. Merci. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Je suis objectif. Objectif, il faut rester dans l'objectivité. Il y a des choses, crises, etc., etc. Moi, je doute. Lorsque un club déplace toute son équipe à Evian, un stage, avec une délégation Nassim Ben Abdelrahman, DG de la GSK, donc Nielsen, avec toute une logistique, etc., etc. Je doute qu'il y ait vraiment une crise au sein de la GSK et qu'il y ait un Nabil qui s'est on semble quand même c'est un club qui est géré, qui avance, mais des choses, ici, il y a des problèmes, أمر للفغي ودفعنا à ce point sur la place publique comme l'affaire Hamron par exemple discuter un peu les médias en public parce que même Chlif Mellali il a dit un mot publiquement l'affaire Saadou préparer peut-être d'autres problèmes mais ça reste un problème à régler comme se règlent tous les problèmes que vivent les équipes, les clubs. Donc, nous رزات هاد الحونت ثلوفا اكي وثان ديك لا جي اس كا دايني سنه 8 الخير كان الى جي اس كا ويفغان الى فوق الرئيس اما الشريف ملالا ما طبعا نظن نكيني بيرسونيلمون ou les supporters qui partagent un point de vue nous l'essentiel نولي ليكيب اكيني سلحو اكيني لا l'essentiel نولي الراشن غير لعب ندقس وفاني ما نسن il nous représente, la Kabylie, il représente toute une jeunesse, puisque c'est une jeunesse sportive de Kabylie, c'est pas une jeunesse sportive d'un quartier de Tizi Ouzouken, il porte le nom de la Kabylie, donc ça nous intéresse. On a le droit d'en parler, on a le droit d'en débattre, on a le droit de suivre et de l'aimer, de soutenir, etc. دلوقتي كان يسرم فكيمات السكينين ونيني غتنطبل حتى 8 دقائق من بعد سنس سوايع قدر غنو تدي سوان الدرني اسلسلكم من بعد الانفاك الو 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 ولينا كان جاكن ديال الخير لهنا وكندم ليلا ازكى ما يبغى ربي دناويت انوالي نوان دا تسدون تمثال اما لا جي اس كا اما ذا السكين يا با غران شوز ادير سور l'actualité la démarche كان السكين اللي تمدين تيزي
وفيدراليون لو RCD غفي دي توطفن غير الحبس وساني عدان باش سني تسرحن دا شو نظن تيمس تغد أطاس جي تموت الجزائر مرة أزال 700 إمهوان عندها كرن قريب 700 واش إمهوان إذي كرت مس سي نورم وذاك اللي غورنا غادي تيزوجو أزال 25 صدير اللي كان ومازال ذا نبدو تحذروت تيمس توعر تزرم إلا في سواسنا كيعدن لان ويدمم يبغى نعفو ربي مساكين ومن بلا تورا المالي خسرني مدانا اكو دلفين يغور تبل تمساكين دونك لاق المحاضره دلوقتي كان إماث يسلم فاك كون جا داير خير لهنا كون يدملي لا ازكى ما يبغى ربي كون جا الموسيقى ياكيني الموسيقى اذا نساوي دائما داكيني إما فك تدويتنا صوت جينيريك خاصو ولا شي حاجه هاد نوري لي زيماج لا جيسكا و ميم طون هاد السلم الموسيقى ياكيني كونيني قيمت ديال الخير لهنا وكون يدملي لا ازكى ما يبغى ربي ارتفات انا نسطو الموسيقى الى